Sanibonani bafethu. Uzokhumbula ukuthi last year ngoJanuwari uPresident Ramaphosa wasayina umthetho lo ekuthiwa i-expropriation of umhlaba without compensation. Uma nje uyibeka ngamafuphi isho ukuthi ukuthathwa komhlaba ngaphandle kokuthi ubhadalelwe lowo mhlaba loyo. So kunama political parties ke manje ase-court azama ukuphikisa lo yamthetho ukuthi uphinde ucinywe because bathi umthetho ongekho semthethweni. So i-DA is one of ama-political parties akhona. Izolo nje bebese-court bezama ukuthi makucinywe lo yamthetho because banento ethi umhlaba ukwazi ukuthi ungabhilonga kuhulumeni, umhlaba ngowabantu abathile. And ngifuna nje ukukhumbuza something ukuthi kuze sifike lana nje sisuka phi kahle kahle. Because ne-EFF iyayikhuluma indaba yokuthi we must be given umhlaba ngaphandle kwe-compensation. Leli gama elithi expropriation lisho ukuthatha without compensation, kusho ukuthi ngaphandle kwemali, ngaphandle kokuthi kube khona obhadalekayo. Now ne-MK party I think ikhuluma language enjalo. I'm not sure nge-ATM kanye ne-Action SA nezezinye ukuthi zithini. But engibaziyo nje lethule i-MK party kanye ne-EFF I think ne-PAC ke kudala yona ofuna umhlaba. Now into eyenzakalayo is that i-AfriForum, i-DA namanye ama-organization awuthiwa ngikwazi ukubiza amagama abo because i-Afrikaans, but enye i-Institute of Race Relations. So izolo bebethatha ugovernment bamse-court because bathi bafuna lo yamthetho ucinywe. Now ngifuna sibuyele back just ukuthi sike si-explain kahle ukuthi sisuka kahle kahle nje basesila. Ukuthathwa komhlaba abantu abamnyama kwaqala ukuthathwa ngo-1652 ngokufika kukaJan van Riebeeck eSouth Africa. And ukufika kwabo bafika bengabantu abahlupheka, bengabantu abadinga amanzi la eSouth Africa. Uzokhumbula ukuthi kwa into enza ukuthi beze la eSouth Africa was because of izimpi ezazikhona lapha ngako Middle East. So because of leyo nto leyo kwabonakala ukuthi kumele bethole enye indlela ebetter. So ukuhamba ngale koko Middle East kulolwandle ekuthiwa iMediterranean Sea kwakuyingozi because ama-Muslim ayebhokile elwa nabo. And ngesa sikhathi uzokhumbula ukuthi kwakungekho ama-fridge, ugesi ongakabi bikho. So inyama yona kodwa yayidliwa, so kwakumele ukuthi kutholakala indlela engenza ukugcine ukudla ngendlela eright. So ama-spice ase-India ayebaluleke kakhulu. So because of leyo nto leyo ama-countries ase-Europe especially Holland bazama ukuthi makutholakale indlela ukuthi atholakala ama-spice ase-India. Ukuhamba ngale ngako-America kukude kakhulu, so bazama ukuthi mabeze ngapha behle ngaphela babengazi nokuthi la ezansi kahle kahle ukhona umhlaba ohlala abantu. The first man ukufika eSouth Africa ngo-1482 was a guy called Bartholomew Diaz. Naye ubabezama ukuthi beyofike eIndia but babona ukuthi kukude kakhulu eIndia, baphelela kuphi lapha eCape Town. And ngenxa yolwandle lwalurafu, ulwandle laseCape Town lurafu ke for imikhumbi eminingi, bajika babuyele emuva but bavela neindaba ezithi ulwandle ukhona umhlaba ongalikhona enye indlela yokuhamba ukuthi ufike eIndia. Kwathi ngo-1652 kwabuya sekuya ikhampani yase-Europe kwakuthiwa i-Dutch East India Company. Le company isuka nomkhumbi nesikebhe ifuna ukuthi kuyofikwe eIndia. Bazama ngempela baze bafike eIndia, basuke eIndia babuya, but inkinga yabo la endleleni was that amanzi ayaphela and amanzi olwandle awaphuzeki. Until baze behla lapha eCape Town bahamba bafike bathola amakhoikhoi namakhoisen. Ama-sen kahle kahle because ukhoikhoi no sen most dibanisa kuthiwa ikhoisen. So because of leyo nto leyo waqala umhlaba wadliwa ngokufika komuntu omhlophe eSouth Africa. Kubalekile ukuthi uyazi ukuthi ukuthatha umhlaba bawuthatha ngaphandle kwemali, bawuthatha for free, bawuthatha ngokubulala abantu. Bafika bazala kwalandwa iboshwa ko-China, kwalandwa iboshwa ko-Europe, zafika zahlala apha kwakhiwa lento ekuthiwa iStellenbosch. Sahamba isikhathi kwaze kwafika ngo-1913 la khona abantu abamhlophe base be-formalized manje sebehlala vele eSouth Africa, sebezitshela ukuthi iSouth Africa is part of ububona. Kwathi ngo-1913 kwa-introduce umthetho kwakuthiwa uNative Land Act. Lapho kwakuthathelwa khona umhlaba wonke umuntu omnyama, sashiyelwa amaphisi amancane, uma ibalwa le phisi kuthiwa yenza u7%. So you can imagine that means 93% omhlaba wase-South Africa wathathwa waba under abantu abamhlophe. Thina sashiyelwa amaphisi la ongeke ukwazi ngisho ukwenza ibhizinisi kubo. And uma bebuza i-argument yabo bakhuluma ngendaba ukuthi it's because nani aningona ama-owner lomhlaba, nani ngenamaphepha. Of which ngithi i-concept yamaphepha, it was not something esiyisebenzisayo ukuprova ukuthi into ngeyakho.
Umzekelo namanje emakhaya bawungayi emakhaya nje whether kuse KZN seLimpopo kuse Eastern Cape or kuphi uma abantu babuze nje bayazi ukuthi umhlaba kaSibani lo uSibani nakanawo amaphepha lawo umhlaba but everyone uyazi ukuthi umhlaba kaSibani lo but abantu abamhlophe kuyo yonke lento leyo bangayinaka kwahamba kwaze kwafika ngo1936 ayikaqali nje iapartheid lapha iapartheid izoqala ngo1948 but umhlaba usuthathiwe vele 1936 waintroducewa umthetho kwakuthiwa we-Native Trust and Land Act la khona kwakuthiwa hayi shem sibathathele kakhulu umhlaba masiwunyuse from 7% kube u13% bawunyusa nakhona kodwa umhlaba esasutholile umhlaba ukuthi awusebenziseki umhlaba nje ukuthi uphile utshala ispinach lapha nakuphelele ba ukuthi ukwazi ukushintsha impilo yakho ube nama business nani it was something else kwahamba kwaze kwafika ngo94 from 1948 uqala kwe-apartheid up to 1994 umhlaba nje lokhu uyathathwa ku-introduce imithetho different esibeka ekuthenini nanoma nenzani in 100 years kuyomele nihlale niphuwa kwa-introduce o-Calabar Act ukuthi umuntu simqasha nje ngokumbuka emehlweni even nango-1910 to 1913 abantu abamhlophe ba-introduce imithetho ethi yonke imisebenzi mayiqale ngokuthi ifake abantu abamhlophe kuqala then mase kushiyeke imisebenzi e-useless kufakwe abantu abamnyama. So because of leyo injustice eyenzekile yonke leminyaka more than 40 years of injustice yenzeka ubulungiswa bungenzeki for abantu abamnyama ugovernment wethi mayengena ungena ngento ethi sizobuyisa umhlaba but ukubuyisa umhlaba kuzomela kube khona ufuna ukuthengisa bese siyawuthenga thina ama political parties ayazibuza ukuthi uthenga kanjani umhlaba ongakaze uthenge wena usithengisela kanjani into ongayithenga nawe because lo mhlaba nawo uthola lapha eSouth Africa na uthatha nazenzela yonke into enenza usithengisela kanjani ke ngokuthina. And because of leyo nto leyo ifike la khona ama political parties manje a creator i-suggestion i-plan yokuthi lo mhlaba mawubuyiswe ilento ekuthiwa expropriation of land without compensation siyawuthatha umhlaba ngaphandle ukuthi sikubhadale because nawe lo mhlaba wawuthatha ngendluzula awuzange ubhadale. So izolo ke manje iDA ke ne-AfriForum nalama ama-organization baye court ke bakhuluma indaba ukuthi la mthetho mawujiyiswe because uRamaphosa wayepromisile ukuthi uzoyenza because uyakhumbula i-EFF lokhu iphushe eParliament lento ukuthi lo mthetho mawuphasa waze waphasa vele umthetho wawubhala uRamaphosa okwamanje awukho umhlaba osathathiwe ngenxa yokusayina kwalo mthetho but siyazi ukuthi isho ukuthini lento kubantu abamhlophe because number 25 lapha kwi-constitution yethu ukhuluma ngokuthi abantu ngathini uvikela amalungelo abantu makufike kwimpahla yabo so abantu abamhlophe banento ethi kuzothathwa impahla yabo basale bephuwa but umbuzo ukuthi yayingeyabo na kwasekuqaleni because all along lo mhlaba lo ububhilonga kubantu abamnyama. Umzekelo e-Eastern Cape amaXhosa aba nempi enkulu kabi ngesilungu ibizwa ukuthi frontier wars la sifike sikhulume khona ngoNongqawuse oSandile Maqoma lama kings nje ase Eastern Cape ayelwela umhlaba to a point ukuthi uNongqawuse angazama nemazi uNongqawuse wafika ngalesa sikhathi kwethiwa wayena 14-15 years waphupha wathi abantu abadala bathi kuzofika isifo and lesifo kuze sinqandwe kuzomela kubulawa izinkomo babulala abantu into zabo kwathatha umhlaba kwathatha umcebo wakwaXhosa just because of ukufika komuntu omhlophe eSouth Africa saluza into eziningi kakhulu. So imithetho kanjena njengoba iarguisha phayana that's why lento ekade ikhulunywa ubaba uSikhakhane bibalekile ukuthi nathi siyawadinga ama organization akanje azosilwela singekho thina singanakangane uyabo manje lama organization la iDA AfriForum nalama ama organization alwela abantu abamhlophe but abantu bayiphilela nje lolwandle bazothela ilanga benza yonke lento le kunama organization alwela ama interest abo. Namhlanje niphamwa izolo nini uJacinta uNgobese naye not uNgobese uZuma naye uveze indaba ukuthi they want to have organization njalo because lama organization siyawadinga if engekho lama organization ngiyakutshela uyothatha inqumo singekho singazothi kwezakalana nje ufiyabheka lecala akulona icala lingathi lenziwe la into enkulu because not icala man le case ayona into engathi enziwe yankulu because they know ukuthi into ediscusswa lapha it's very important.